predpoladnjom vyvedzeni dva predstavi, predškolske ustanovi Jelica Stanivuković Šilja i osnovne školi Jovan Jovanović Zmaj zo Šidu, a po poladnju od 17 hodin perše odbavena dzecinska predstava Kulturno-prosvitnog društva Đura Kiš, potim predstava Kulturno-umetnickog društva Branko Radičević zo Spačetinu zo Horvatskej, a kolo 19 hodin bude odbavena i dzecinska predstava teatra zo Bugojna zo Bosne i Hercegovini. Hosci zo Horvatske i Bosne i Hercegovini na večer prešpja u rezidenciji, a već na rano šitski mladi glumci odhodza na Zmajovo dzecinski baviska do Novog Sadu. Kulturno-prosvitno društvo Đura Kiš po slovog režisera Cvetina Aničića perše na jutre nastupi u Đurđove, a u popoladnjovih hodzinah na Zmajovih dzecinskih baviskoh u Novim Sade.